coba. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. Hafadhah. Tidak boleh telat ya. Nanti kepanjangan. Alaikum hafadhah. Kalau telat itu jadi mat. Kepanjangan. Baik. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. Begitu ya. Baik, kasih ke sampingnya. Coba. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. Iya, bagus ya. Baik, yang tadi itu sama-sama sekali lagi coba. 1, 2, 3. وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. Wayur ya, tebal rohnya. Baik, samping. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. Siapa namanya? Oh, ini Syifa itu ya. Dari Latun ya. Kelas berapa? Coba lanjut. Gitu. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Berapa kali ambil nafas? Hah? Berapa kali? Coba sekali lagi Pak. Yang berapa? Yang panjang ya? Sekali lagi. Pelan-pelan aja. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Iza jaa. Itu biar jelas ya. Jangan samar. Ya, di samping. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. La yufadliqun. Qatitu. Nada itunya ya. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffat rusuluna. Bisa diturunkan itu. Rusuluna wa hum la yufallitun. Pelan naiknya ya. Diturunkan. Rusuluna wa hum la
حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Diturunkan rusulunanya ya. Rusuluna wa hum la yufal. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Iya, ini ya. Oh. Baik, semuanya. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. Semuanya ya. 1, 2, 3. Yang cepat-cepat ya. Haqqo. Begitu ya. Baik, lanjut. Syurinya. Ujung lain. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Atau boleh tidak? Semuanya. 1, 2, 3. Sepertinya itu aja ujungnya. Kalau sambung lagi nanti takut kepanjangan matnya. Nah, itu juga diperhatikan ya. Bagus. Tapi kepanjangan mat. Nah, bisa lebih jadi lebih dari 6 harakat. Nah, ya. Mat alifnya. Sekali lagi sama-sama coba. Ujungnya macam tadi ya. Nah, 1, 2, 3.
Baik, simulasi dulu coba syurinya. Ada apa? Hasibi. Nah itu. Yang tinggal ya. Alahul hukmu wa huwa asrarul hasibin. Coba lagi. Dipotong terus ya. Nah, kan? Nah, sudah mengingatkan keindahan. Dipotong terus ya. Baik, coba sama-sama sekali lagi. Nanti baru kita berhias ya. 1, 2, 3. Ya, baik.